Dobar dan, pričamo o ajurvedskoj kuhinji danas. Imali smo prije 2 tjedna radionicu u Rijeci o nekakvim osnovnim konceptima na koji način se kuha. I predstavila bi vam samo ukratko da imate predodžbu na koji način kuhati i dalje ostavljam na vama da se igrate sa namirnicama i budete maštoviti. To je zapravo onaj najbitniji i najteži dio najčešće kod kuhanja. Ono što bih ja voljela naglasiti i što ja uglavnom naglašavam svim svojim klijentima, svi bi uzeli preparat da riješi problem. Međutim, ono što tijelo radi, a to radi sa svim lijekovima, ne samo ajurvedskim preparatima, malo je lakše jer su biljni i mineralni, ali tkiva, kad to prođe metabolizam jetre, kad preparat uđe u cirkulaciju i jetra pošalje preparat tamo gdje on zapravo treba raditi svoj posao, ti preparati su uglavnom ljuti, gorki, trpki, naše tijelo ne voli te stvari. Ti okusi i te supstance i biljke i minerali jesu takvi da bi izvlačili van. To su okusi koji izvlače van poremećaj. Međutim, tkivo samo po sebi preparat pokušava a priori izbaciti van. Što znači da mi trebamo uvijek preparat poslati sa nekakvom hranom koju će tijelo prihvatiti. Znači ako umaskirate preparat zajedno sa obrokom, a ja najčešće osim 2 ili 3 iznimke preparata dajem sa hranom, to znači da će pri ulasku u tkivo sa hranjivim sastojcima iz obroka preparat puno bolje raditi jer ga tkivo neće odbacivati. Bubreg neće odbacivati, gokšu radi gugulu, ako je uzet sa recimo nekakvim toplim varivom ili u toplom čaju od džumbira sa malo gija unutra. To je puno veća varijanta i šansa da se taj gokšu radi gugulu zadrži tu u bubrežnom mokračnom traktu i da odradi svoj posao i pomogne pri čišćenju kamenaca, pijeska iz bubrega ili bilo što. Dajem primjer. Tako da hrana umjesto preparata stvarno je koncept koji funkcionira. Hranom možete sebe izliječiti. Znam da sad ima jako puno dodataka prehrani, svi bi mi pili ashwagandhu, C vitamini, B kompleks i malo omege i tu i tamo napravili čišćenje gorkom soli, pa radili čišćenje jetre, otišli tu i tamo na klizmu, ali to sve agresija za tijelo. Prije svega tijelo mora biti u stanju izvući iz hrane ono kaj mu treba. Tu nama ne treba ni C vitamini, ništa. To kad mene ljudi pitaju šta vi uzimate od preparata, ništa, ja jedem. To je to. Osim ako je akutna situacija i to su iznimni slučajevi. Znači hrana mora biti na nekakvoj redovitoj bazi svaka 3-4 sata, obrok su i 2 badema i 3 grožice. To je također obrok. Kava koju ste vani popili, isto tako obrok. Jer mora proći kroz cijeli probavni trakt, mora ući i mora izaći i ona odradi svoje posljedice. Ono što je najbolje i bez obzira na namirnicu koju ste odabrali jesti, jest da je ona kuhana. Postoji taj nekakav raw food projekt koji kola već neko vrijeme internetom i ljudi su na sirovoj hrani, Međutim, to mogu određene konstitucije u određenim podnebljima, određenu količinu vremena, ali nama u ovom nekakvom kontinentalnom pojasu gdje imamo i zime i ljeta i proljeće i ova međugodišnja doba, nama treba kuhane hrane. Osobito čim je vrijeme hladnije, tim više kuhane hrane mora ulaziti. Sumnjam da se vama u sred 12. mjeseca na skijanju jede zdjelo zelene salate sa nekakvom mocarelicom unutra. Znači, jede vam se neke toplo jušnato, nekakav grah, sarma, neko varivo od leće, šta god. Da li ste vegetarijanac ili jedete meso. Ajurveda prije svega nije
isključivo vegetarijanska, nego ona zagovara jedenje stvari iz podneblja u kojem smo rođeni, zato što naš DNK je navikao i povukavši navike od naših predaka za probavu određenih vrsta namirnica. Mi ovdje probavljamo mliječno i probavljamo mesno. Imamo sva 3 tipa zubiju u našim čeljustima, koji su tu i za povrće, i za sirovo, i za meso, i za trganje, i za sjeckanje i sl. Kuhajte hranu, termički obradite, to znači da možete ju staviti u vok, u tavu, u pečnicu, na nekakav papir za pečenje, pokapajte s malo nekakvog maslinovog ulja, začinite i to je to. Možete ju staviti na paru, pa se igrate onda sa začinima. Ali poanta priče je da je hrana termički obrađena, da je ona mekana, tu je ona već probavljena jedanput. I onda kad ju stavite u usta, pepsin i ostali enzimi odrade svoje, sa ugljikohidratima, tu ih probavljate, i onda proteini idu od želuca nadalje i onda žuč, gušterača odrade svoj dio u toj fazi. Hrana koju spremate bi trebala, ako je to ikako moguće, biti spremljena u miru, ljubavi, zahvalnosti. Kad sjedate za stol, pojedite u miru s ljubavlju i zahvalnosti. Ne žvakat po kući, nosite tanjur sa sobom dok pričate na telefon, ok, svima je nama to nekad nemoguće, ali smirite se da ste koncentrirani na hranu. Znači, kuhajte ju, pojedite ju u miru i probajte ju skuhati u miru. Žena koja kuha ljuta, jelo ne valja. Nekakva generalna pravila, radi se bez zaprške. Zaprška je vrelo ulje ili mast u tavu, pa onda brašno, po mogućnosti bijelo ili pšenično, i onda na to se dodaje crvene paprike i onda se to stavlja u variva da bi se stvar zagustila. To čini jelo strahovito teškim, teško probavljivim, i to će raditi amu, odnosno toksine. Jezik će vam postajati sve bijeli, sve žuti i taj talog nećete moći skidat, strugat ćete ga i on će otići, ali za par sati će se pojaviti ponovo. To je znak da vam se nešto polijepilo pod crijevima što nije probavljeno. Često je to zaprška ili peciva, buhtle, krafne, sendviči i sl. Generalno bez pšenice. Pšenica je nažalost toliko izrafinirana da nam tijelo ne prepoznaje njene sastojke, jer ova ostala brašna su puno prirodnija, pšenica je napravljena i puno antibiotika da bi čim brže rasla, jer se u sve stavlja pšenica. Bez nekakvih pojačivača okusa. Nažalost, tu vam spadaju i neke jako fine stvari koje ja sad ne bi imenovala, ali i jedna žlica nečega, tek skupina začina, ovog onog, u principu sve što ima unutra nekakvih eova, glutaminata i slično, radi određenu štetu. U malim količinama ne, ali ako to stalno koristite, zapravo ne znate šta bi drugo stavili u hranu, u konačnici će jetra odreagirati na to i oslabiti. Umaci, po to mislim na majonezu, kečap, tartar, sve ove kupovne stvari. Možete napraviti domaću majonezu i sve, ali opet se zapravo pozivam na ove pojačivače okusa, odnosno sve ove aditive koje se stavljaju. Konzervirana hrana također, gotova hrana, što je puno pšenice, je ona napravljena da ona stoji mjesecima u ledu, da ona se ne pokvari, a to je kao polukuhani obrok. Svi mi to napravimo, zato jer nekad nemamo vremena, poanta priče da to nije svaki dan. Kad kuhate 2 do 3 vrste namirnica po obroku. Ako imate nekakav prilog, imate nekakvo meso, odnosno protein, stavite još jednu stvar. Nek to bude uglavnom više povrća i proteina, malo manje ugljikohidrata, jer ako baš niste full mentalno aktivni ili ne trčite maraton ili ne idete baš na trening, vjerojatnost da ako vam je pola obroka ugljikohidrata, vi to nećete potrošiti, ići vam u zalihe i debljet ćete se. Kako zapravo, 2-3 vrste namirnica su našem agniju, odnosno probavnom sustavu, sasvim dovoljno da se on s njima snalazi, izlazi na kraj i može ih probaviti
u neki 3-4 sata da ste vi spremni za sljedeći obrok. Znači svaka 3-4 sata mi bismo nešto trebali staviti u usta. Kako zapravo napraviti obrok? Za nekakvu bazu najbolje masnoće su gi i sezamovo ulje. Zato jer oni imaju vrlo visoku temperaturu tog tališta. Kad ne postaju toksični. Znači, temperatura koju proizvodite na tavi kad zagrijavate to ulje ili gi je dovoljno mala da se taj gi ili sezamovo ulje ne pretvara u nekakve toksine. Naravno, nemojte kuhati 3 puta na istom ulju. Na to dodate začine. Igrajte se sa začinima. Poanta ajurvedske kuhinje je da radite domaću hranu koju imate doma, koju imate od bake, sa kolinja, iz svog vrta, iz bakinog vrta, kako god. Jedite ove naše žitarice, ne znam, ječam i helju i proso. I onda se igrate sa začinima i uljima. Ulja mora biti u svakom obroku, jer ulje je nešto od čega mi jesmo napravljeni, odnosno što nama povezuje cijeli sustav da cirkulira i da je dovoljno lubricirana i želučana stjenka, srčani mišić, opne samih mišića cijele muskulature. Od dobrog dijela masnoće se sastoji većina mozga. Bez dobrih masnoća mozak ne može dobro funkcionirati. Ide u nekakvu sklerozu, ide u nekakve kalcifikate, nakupine i sl. Ono kaj možete kad se ta masnoća zagrije, stavite malo začine. To malo popržite nekako kumina, papra, svježeg džumbira, malo posolite i na to stavite nekako povrće. Nek ono pokupite začine. To može biti korijenasto povrće, mrkva, celer, rotkvice, tikvice, ne znam, komorač, bilo šta što ima još i sjemenki u sebi. Izbjegavajte sve pirjeti na luku. Možete uzeti poriluk. Poriluk je puno lakši. Svako jelo koje se spravlja na luku, pogotovo dinsta, bude užasno teško zavariti. Ako vam je apetit lijela, malo se napuhujete, imate vjetrove, podrigujete, nešto što je izdinstano na luku sigurno neće pomoći. Tako da, masnoća, začini, već će oni dati sposobnost probavljanja cijelog obroka i onda staviti namirnice koje hoćete, zaliti ih vodom ili šta već hoćete napraviti s njima. I kad ih servirate, probajte to pojesti toplo, igrajte se sa uljima i začinima koji su onda svježi na to. To može biti kari, korijander, cimet, kardamom, kumin, ružmarin, kim, šta god. Nađite si zapravo okuse koje vam pašu. Što se tiče pržene hrane, ona je jako teška, pogotovo za pite. Pite su slabe na tanko crijevo, žuč, jetru i vole takvu jaču hranu koja je malo pohana, frigana, pržena. Tako da probajte to izbjegavati u svakom slučaju. Sve ta duboka ulja i pohanci neka budu više iznimka nego pravilo, jer je to jedna od najteže probavljivih hrana i dolazi sa puno namirnica koje nije baš dobro miješati, tipa jaja sa mesom. Neki ljudi koriste i mlijeko, pa jaja, pa brašno, pa meso, tako da treba će vam jako dugo da to probavite, pitanje je koliko će ostati po stjenkama crijeva. Ovo su nekakve osnovne stvari, hvala vam lijepo i vidimo se drugi put.